Haleluya. Bwana Yesu asifiwe cyane. Biblia inasema ya kwamba na wakati mmoja malaika akatoka mbinguni, na yule malaika alikuwa analeta kitu wanaita habari njema. Unajua habari njema ni kitu inaleta mzuri sana, paske inawezekana kulikuwa habari zenye haziko za mzuri. Sasa lazima kungekuwa habari mzuri, na habari hizi za kuzaliwa ya Yesu ni habari ambazo zinaanzisha kitabu cha habari njema. Tuna injili ine ndani ya Biblia, na hizi injili ine zinazungumzia maisha ya mtu ambaye wanaita Yesu. Na huyu Yesu alipozaliwa ndio maisha mpya, maisha mapya, Ubuzima Bushya ikaonekana ndani ya watu. Ni kusema ya kwamba tulikuwa na agano la kale. Yesu alipozaliwa ukawa agano jipya, na hii agano jipya ni agano ya kusema hautasumbuka tena, hautaumia tena. Shetani alikuwa anakutesa, lakini Yesu anakuja. Yesu anazaliwa juu ya kitu kingine, anazaliwa juu yako, anazaliwa juu ya Mungu, anazaliwa juu ya wewe. Nataka niambie mtu mmoja katika asubuhi ya leo, Yesu alisazaliwa, lakini katika ulimwengu wa roho tunakumbuka kuzaliwa ya Yesu, tunakumbuka kuzaliwa ya wokovu, tunakumbuka kuzaliwa ya ukombozi. Bwana Yesu alipozaliwa, ukombozi kaonekana ndani ya dunia. Hakukukua ukombozi. Yesu alipozaliwa, ukombozi kaonekana. Yesu alipozaliwa, ukombozi kaonekana. Nataka niambie mtu mahali kwenye ulikuwa unasikia, Yesu mwenyewe alizaliwa kwa ajili yako, atakusaidia, atakutosha kwa sababu umefanya, atakutosha basi kwenye walikutia, atakutosha basi kwenye walikutia. Haleluya. Amen. Hii kitu kaielewa, na hii kitu kaifahamu, hautasumbuka tena. Biblia inasema kuna mtoto atazaliwa, jina yake ni Yesu, maana yake Emmanuel. Ni kusema Mungu pamoja na sisi. Haleluya. Natangazia mtu katika asubuhi ya leo, Mungu akuwe pamoja na wewe ndani ya hii mwaka yenye tunaenda ingine. Mungu akuwe pamoja na wewe ndani ya business yako, ndani ya jamaa yako, ndani ya watoto yako. Mungu akuwe pamoja na wewe, maana Mungu akiwa pamoja na wewe hakuna vita yenye itakuweza. Mungu akiwa pamoja na wewe wachawi watakimbia. Mungu akiwa pamoja na wewe wanaosi hawataweza. Mungu akiwa pamoja na wewe vita utaishinda. Haleluya. Amen. Haleluya. Sisi wa Kristo leo yote ni France yetu. Pale ndio kwenye Mkristo anatokea. Wakati Yesu anazaliwa, sisi wa Kristo tunazaliwa pale. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Nisome ndani ya kitabu ya Mathayo sura yake 2 mstari yake ya 10. Mathayo, tusimame tuishike neno la Mungu. Mathayo sura 2 mstari yake ya 10. Soma pale unashuka. Unaishia kumstari wake
dusome mu izina rya Yesu. 11 10 yaravuze ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya. Barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi usubira kwa Herode. Banyura iyindi nzira basubira iwabo. Chapia Bwana makofi. Biblia inasema kitu kizuri sana. Nilisema nitazungumza unavuga juu ya habari za Yesu. Kama kule Yesu. Kuzaliwa ya Yesu. Kuvuka kwa Yesu. Sasa tukisoma pale Mathayo. Sura 1:23. Tazama bikira atachukua mimba. Naye atazaa mwana. Nao watamuita jina lake Emmanuel. Yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya kama vile malaika wa Bwana alivyomwagiza. Haleluya. Amen. Nasema hivi, tazama mtoto atazaliwa. Haleluya. Amen. Na huyu mtoto mwenye atazaliwa, kuna watu walizaliwa chini ya jua, lakini walipozaliwa hatukuona mabadiliko. Walipozaliwa maisha iliendelea kuwa vile, lakini wakati mfalme Yesu alipozaliwa ikachanganikisha hata wadui wake. Nasema na mtu, naye nasema na mtu, kuzaliwa ya Yesu itanganyikisha wadui ya maisha yako. Kuzaliwa ya Yesu itanganyikisha yenye niko na kupiga vita. Kuzaliwa ya Yesu ifanye upya maisha yako. Kuzaliwa ya Yesu inashinda kuzaliwa ya watu wote. Maombe alizaliwaka, Buddha alizaliwaka, hakukuwaka mabadiliko. Nataka niambie naenda ona mkono wa Mungu. Wewe unatambua ya kwamba Yesu alizaliwa kwa ajili yetu. Biblia inasema jina lake Emmanuel, maana yake Mungu pamoja na sisi. Hata Mungu asaidie, hata Mungu afanye kitu kwa maisha yako. Hata Mungu afungue ile iliyofungwa. Bwana Mungu awabariki. Baba Mungu akubariki. Mani umugisha. Umenipatia revelation kubwa sana. Ase Mungu akawadevia. Mani bahindura. Maana hawakwenda tena kupasa habari. Mpendwa, ungekuwa umesikia hili neno, ningekuchunga mwaka yote mzima. Mungu akawadevia ndani ya ndoto. Kumbe Mungu anaweza endea watesi wako ndani ya ndoto. Mipango yao Mungu anaidevia. Mipango yao Mungu anaiharibisha. Mipango yao Mungu atusaidie. Nimefurahi, nimefarijika. Masaa nayo. Lakini nawatakia Noeli njema, upya wa Mungu. Kila mutesi wako wote Mungu amudevie. Kama ni mkazi Mungu amudevie. Kama ni mfuaye Mungu amudevie. Kama ni jaribu ya magonjwa Mungu aidevie. Mungu aidevie. Kwa jina la Yesu. Amen.